number is Eo Makali, and this is from Hawaii, talking about a canoe ride and being blessed with the vision of dolphins. So this is Eo Makali. Ho'oma Koko. Mai kai o makali heva a kaulua holo I kamuana. Mai kai o makali heva a kaulua holo I kamuana. Mai kamuana holo I uka o manakea kui kalani. Mai kamuana holo iuka o manakea kui kalani. Ahelani malaelae aia laho I o hoku pa'a. Ahelani malaelae aia laho I o hoku pa'a. E hopa aia paniao, kia ia na kamahina. E hopa aia paniao, kia ia na kamahina. O kamalino kikai, ika pa ahea hea kamakani. O kamalino kikai, ika pa ahea hea kamakani. Pa aniana mena na ia na lo makali I lahe noa. Kalelea ka leo kupuna no makali I lahe noa. Mai kai, beautiful girls. Huh. They work hard, they do. Our next number is called Beautiful.
Tehani Dance Studio. Come see us at summer camp. We're registering on Monday evening from, I think, 7 to 8. So come register at Tehani Dance Studio. Girls in Tahiti, we say,